JSC ILPS की पुंग निफुगनी थोगी पब्लिक कर्फ्यू मदे प्रशांत मिसिगी मतंगदा चथरिबा बन्ना महौसागी पुंसीदा चावना कायबा पीरे मे निपान फावगी मनुंगदा ILP बिल अहुंगी मतंगदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना मखोगी चपचाबा फिरेप लाउथोक्त्रबदे अकनबा परामा तंबिरगनी हायना JSC ILPS ना चेक्सिन वा फोंगदोक्रे अमदे मसागी फिबम सोयनाइबदगी फमुंगदगी हेंदोक्तना लैरखिबी तंफासना ngasiदगी जेनिम्सना लेमना लायंग बहौक्रे खुरुमजरी ISTV पाउ मिंग ताबिरिबा सिंबु तराम नौचरी हौजिक पाउ संथोंना पिजरी JSC ILPS की पुंग निफुगनी थोगी पब्लिक कर्फ्यू अमदे प्रशांत मिसिगी मतंगदा चथरिबा बन्ना महौसागी पुंसीदा चावना कायबा पीरे जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम ना मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनगदबनी मितोप सिंगना भोट थादबा अमदे भोट लेपा यारोय पास तौखिबा बिल अथुबा मतमदा एक ओनगदबनी हाइना दाबी तौदुना चटकिबा अहिंग नोंगयाइदगी तांग 8 के नुमिदांग वायरम पुंग 3 फावबा मणिपुर पुंबदा चथरिबा पब्लिक कर्फ्यू असिना मरम ओइदुना थंगाल कैथल पौना कैथल यावना मणिपुर की तप्पाकी कैथल सिंग थोंग हांगनखिदे लंबीदा मी चटपगी चांग हंथखे अनकपा मदे अरापदा चटपा पैसेंजर गाड़ी सिंग चनखिदे महिलोइसंग सिंग कानखिदे सरकारी लोइसंग सिंग हानगुमना मी कानखिदे पब्लिक कर्फ्यू असिबु सौगतपनि हाइबा मियोय खरना लंबीदा तयार मई थाबा यावना अचत अवक सिंग थिंगबकी थबक चथखे मफम कयादा पुलिसना अकनबा मौंगदा ngak senbaki थबक सु चथखे हौजि फावबगी ओइनदी पब्लिक कर्फ्यू मनुंग असिदा पामदबा थौदोक थोकपगी पाउ लेत्रे JSC ILPS ना कौरिबा पब्लिक कर्फ्यू ना उरिपोक कांगचुप लंबीदा चावना अपनबा पेखे नारेन थोंगदा लमदम अदोंगी नुपा नुपी सिंग थोरक्तुना थोंगी नाक येता उवा सिंग पैशिंदुना लंबी चथोक चसिन यानखिदे उरिपोक सखीदेवी स्कूल मपा यावना अतै मफम सिंगदा मियोय कया थोरक्तुना अथिंगबा पेखे क्वाकेथल बाजार दसु लमदम अदुकी नुपी मयाम थोरक्तुना पब्लिक कर्फ्यू सौगतुना लंबीदा मी चलनखिदे नुपी सिंगना तिदिम लंबी के क्वाकेथल बाजार मयादा लंबी तंखाई फमजिंदुना JSC ILPS ना तालिबा डिमांड पीगदबनी हाइना सरकार की पुंगिंग चिंगसिनखे लमदम सिदा ILPS चनद्रिबा फावबा JSC ILPS ना चंगसिलप खोंजंग सिंगदा सौगतकनी हाइरे पब्लिक कर्फ्यू सिना मरम ओइदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट सु चावना कायबा पेखे थौबाल कैथल थोंग हांगनखिदे महै लोइसंग सिंह हांगनखिदे सरकार लोइसंग सिंह थोंग हांगबगी चांग नेमखे लंबी दमी चटपगी चांग नेमखे अमरोमदा पब्लिक कर्फ्यू सिना मरम ओइदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सु चावना कायबा पिख्रे बिष्णुपुर कैथल मोइरांग निंगथौखोंगना चिंबा कैथल सिंगथोंग हांगनखिदे पुलिस ना पामदबा थौदोक थोक्तना बाकनबा मोंगदा चेक्सिन थौरांग लोखरखे JSC ILPS जिरीबाम ब्रांच नस्तु पब्लिक कर्फ्यू जिरीबाम दा चंगसिली मसने मरम ओइरगा जिरीबाम की महौसागी पुंसीदा चावना कायबा पेखे लंबी दमी चनखिदे ऑफिस दुकान कैथेल अमदे महै तंफम संग सिंग थोंगलो नखे जिरीबाम ब्रांच की कन्वेनर वाई संजीवना असेंबली दा पास तौखिबा ILP का मरी लेनबा बिल सिंग अथुबा मतमदा चनहलो जॉइंट कमिटी ना चंगसिलकपा खोंजंग सिंगदा जिरीनसु मपुंग फाना सौगतकनी हाके ILPS जिरी ब्रांच नसु मफुंग फाना सबली अदुगा हाइरिबा अखोइना ममांगी सहीदा अखोइगी अगस्त तांग 13 माथोइदा मणिपुर गवर्नमेंट गा अमदि अखोइ JSC ILP गा यानखिबा हाइदि अखोइना तानखिबा वारेप सिंगदो हाइदि अथुबा मतमदसु हाइदि अखोइ मणिपुर हाइदि गवर्नमेंट ना पीखिबा असि पोसे अखोइ सेंट्रल गवर्नमेंट कनो तोरगा अथुबा मतम थबक ओंदोपि हाइनासु अखोइ JSC ILP जिरी ब्रांच मकैदेसु सरकारदा खंगनजरी चथरिबा पब्लिक कर्फ्यू असिबु सौगतुना सिंजमैदगी कोंगबा ताब लंबी दमियोय कयाना अचत अवक सिंग थिंगबगी थबक चथखे कोंगबा बाजार दा मियामना मणिपुर दा ILP चनहनगदबनी हाइबा खोलाव कया लौखे
अमरोमदा प्रशांत मिसी मतंगदा अचुंब लंगला लंगजिल पुथोक्तुना मरालेबे सिंह चैराकपी हाइदुना मिसी असिगी मतंगदा सेमखिबा जेएससी अमदे लिलोंगी जेएससी ना चटखिबा तांग मंगा मसुंग तरुकी लोनबा अहिंग नोंयाइदगी चथरक्लिबा पुंग निफुगा निपालगी जनरल स्ट्राइक असनसु मियामगे पुंसीदा चाउना अकाइबा पिके बन सवटपनी चिंगनबा सिंगना लंबीदा थोरक्तुना चट औक सिंह थिंगबगी थबक चथकी जेएससी ना कौखिबा पुंग निफुगा निपालगी जनरल स्ट्राइक मतम लोइरबसु जेएससी की खोंजंग मखाताना चंगसिन खिगनी हाइरे ममांग थागी कुनगा तरुक्ता लेखिद्रबा प्रशांत मिसी नुमित तराका माथोइनी सुरबा फावबदा असेंग लंगला लंगजिल पुथोकपा ngamdaba हाइबसी लाइबक थीबनी होम मिनिस्टर मसुंग पुलिस डिपार्टमेंट की वाखलोन मयेक सेंगना उथोकजबनी खोंजंग चंगसिनद्रिबा फावबा थबक तौदबा गवर्नमेंट असिगी थवंग असिना जेएससी ना खोंजंग चंगसिनबनी इम्फाल मोरे लंबी थिंबकी खोंजंग हंदोकपा लेते मखा ताना करंब खोंजंग करी चंगसिनगनी हाइबदु सीएसओ सिंगा तानरगा वारेप लौगनी हाइरी जेएससी आईएलपीएस ना चंगसिलकपा खोंजंगदा थांगमैबन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ना सरुक याबगा लोइनाना क्लब असिगी नुपी सिंगी ओइबा विंग अमसु सेमख्रे हाइना ऑर्गेनाइजेशन असना खंगलकले आईएलपी चना हन्नबा मियामना चंगसिलिबा खोंजंग असे मालेमगी मफम कयादा खुंदादुना लेरिबा मणिपुरी सिंगनसु सौगतनखे ताइवानदा लेरिबा सकनाइरबा बॉडी बिल्डर डॉक्टर शांति कुमार की इमुंग मनुंगनसु मियामगी इहवसी सौगतुना मसामकी युमदा प्रोटेस्ट तौखि अखोई थवाई हक्चांग यावना तुंगदसु सौगतगनी आईएलपी खोंजंगना याफरे असेंबली द पास तौखिबा आईएलपीएस की बिल अहुम एक ओननब होनबगी महुत्ता कांग्रेस सरकार मदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना अमना अमदा इंथोक इंसिन तौदुना लेरे मणिपुर दा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना था सिगी निपान फबगी मनुंगदा सेंट्रल गवर्नमेंट ता आईएलपीएस जटननबा तक्सिंद्रबदी जेसी आईएलपीएस ना मियाम ग लोइना ना पारा तंबिरगनी हाइना जेसी आईएलपीएस की कन्वेनर खोमद्राम रतन फोंदोखरे ngasi sega rota leiba loop asiga office ta pangthokpa paumi singa unaba mada mahakna wafam asi phongdokibani jesse alps ki women wing amadi students wing gi meeting so paumi singa unaba duda sarkyake khomdram ratan makata na phongdokibada bjp manipur pradesh ke nauna president oiraba kss bhabanandana alps ki wafam asi nauna party president oirakpana issue asi khangdabadawna phongdokibadu masagi daite yaudaba wafamni इशू असिदा बीजेपी की थौदांग यामना चावी बिल अहुम असि एक ओनब होनबदा मणिपुर कांग्रेस सरकार लेबना लेथोक लेसिन तौबा यारोय पॉलिटिकल पार्टी सिंगी लुचिंगबा सिंगना मसा थैदोकबा मानबा वा ngangbagi महत्ता मियामगी इहुल खंगना थबक तौबियु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम कौरगा बिल अहुम असि एक ओननबा भारत सरकार दा तक्सिनबा खनखिबा लेरबरा हाइना सुहंखि मे तरह की नुमिदांग वायरम पुंग मंगादगी पुंग तरुक फाउगी मनुंगदा मणिपुर दा लेरिबा मियामना लंबीदा थोक्तुना बिल अहुम असि एक ओनबा मीटोप ना मिखल लेप यादनबा खोलाव कया लाउबियु पब्लिक कर्फ्यू मनुंगदा मेडिकल का मरी लेना अना अयक डॉक्टर सिंह वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी मीडिया लाइनिंग लाइसोग मरी लेनबा कर्मना चिंगबददी मियामना कोमथोक पिदुना अपनबा पिबिगनु हाइखि नान बीजेपी की प्रेसिडेंट खुमबदुदा मरोइना मा अनो प्रेसिडेंट ओइ मा मदुगी मतांदा मा खंगदेना खुमबजे मसियाम लाइबक थिबने तारे बीजेपी से असोब पार्टी मनी मणिपुर जो बीजेपी से हाना लेरगा मसुगी चौप तेन म लाइने अदुगा लेरिबा हंदकी बिल से पास होबदा ऑल पार्टी गई मयाम तोबदा बीजेपी याग लोइना बिल पास होना खोनबा मयाम तौन ले होनगी मतुंगदा बीजेपी ना मखा ताबदा मदुगी बिल से अखोगी एक ओनहमदा मोई कमेंट से क्या तादे अमना सेंटर जो बीजेपी ने सरकार पाइबने बीजेपी गवर्नमेंट ने मणिपुर की बीजेपी की माई रोल से चावे सुगुम्बा मियामना बीजेपी की साइड की मणिपुर की बीजेपी साइड की रोल अमा लौरकांदा बिल से एसएनपी ने होदा सेंटर दा हेर तक्सन हनबगी तक्सन हैबगे थाजबम लेरकांदा अनोबा बीजेपी से माना मदु थैदोबो वांगा मसी नुआइते अमरमदा वुमेन विंग के कन्वेनर अपाबिना फोंदोरकपदा थासिगी निपानदा वुमेन विंग ना नुंगथिलगी मतमदा मफम कयादा मियाम थोकपिदुना खोंजंग चंगसिनबा सेम सारे मसदा मियाम ना सरुक याबिदुना नुमिदांगी मतमदना मफम खुदिंग मैरागी रैली चटपिदुना खोलाव कया लाउबियु
हौजिक चथरिबा पुंग निफुग निथोगी पब्लिक कर्फ्यू मनुंगदा मियामना अमता ओइना सगोत पिबगिदमक अपेनबा फोंदोखि मखा ताबा खोंजंग सिंगदसु मियाम पुन्ना सरुक यामिनसि हाइखि येलोमी बुकनबदा अचौबा थौदाम याबिरिबा ख्वाइ पुनबु इकाइ खुनबु चरी लोनना लाक्लिबा तांग निपानगी सिदा वोमेन विंगना मखल मखा कयागी खोंजंग चंगछन बिगिदमता सेम साबा लोइजरे मसिदसु मियामना सगुत पिउ लोनना नुमदांगदा मैरागी रेली चटकनी असिदसु लमदम सिदा लैबिरिबा मामा ओइबिसिंगना मपुंग फाना सगुत पिउ पिरपु हाइनबा वाफमसे थमजरी मसागी फिबम सोइनाइबदगी फमुंगदगी हेंदोक्तना लेरखिबि तंफासना ngasiदगी जेनिम्सना लेमना लायंग बहुख्रे मसागी अनाब मदगी मखोंग अनिमक डॉक्टरना कक्त्रबदी यारोय हाइदुना खंगलगलबसु अचंग सेनफम पुथोकनब लैतबदगी मतम सांगना फमुंगदगी हेंदोक्तना लेरखिबि सगोलबन तेरा सापम लेरक्तगी आरके तंफासना ngasi जेनिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर डेबेन लाइस्टम लुचिंगबा डॉक्टर टिममना मयुमदगी लौखलगा जेनिम्स लायंग बहुख्रे ISTV News na tampasana ki masagi phibam amadi matau karamna hinglibage haibadu miyamda khanganbadagi Jenims na mahakpu lemna laying bagi tabagasi paikhalakpani Jenims na laidibasi tampasana khaktanatana kana leijadraba miyuisingbu laying nabani tampasana ki anabagi phibam fahannaba Jenims na angamba thakta laying gani haina Director Devil Lystom na phongdorakli कोई मियोइबा अमना मियोइबा अमदा येंगदो मियेंगदो अदुनी अखोइना ngasi अखोइ जेनिम्स की थीम दे यावजरिबा जेनिम्स पामजरिबा मोंगदी अखोइगी अवाना तारबा अखोइगी तारबा तोलबा सिंगसिबु अखोइना हुंदोकपिदना रिंगबिदना थंबसे मसि मियोइबगी कैनो नते मसि अखोइने एनी अवाना तारबा मफम जगह अखोइ तंबासनागी केसतसु नते अतै इतै मणिपुर की जगह कयादा चतना अखोइ म्यामसे थी हुमना अखोइनो पाबु ताजरगदी अखोइने येंगरगी पान्नमसे अखोइ जेनिम्सना थंजरी मसे अमरोमदा जेनिम्स की ऑर्थोपेडिक्स की हेड ऑफ डिपार्टमेंट इरोम इबोम चाना फोंदोरपदा तंफासना की फिबम फगत हंदुना मचा सिंग पुन्ना हिंगमिनहन बहाइबसी डॉक्टर सिंगी पांडमनी हाइके मागी फाइगल की तोंसा यावद्रे लगी फाइरु की सरु कोनजले अखोइना मागी जनरल कंडीशन सु ई याम वापी प्रॉब्लम मैम ले अदगी ड्रेसिंग तोबदा कालैनी जनरल कंडीशन फगलमदा कालैनी मयामदु तोरकांदा करमबना मागी अफबा लाइंग होगदगे कोन कोन लेपकनी को खोंगसी यारगदि सेप तौनबा होनगनी सेप तव याद्रे हारगसु मागी तुंगी कानबदु येंगा कोना खोंगसी लौथोकपन हेना फै हारगदि अदुसु कोइ डिसिजन नम लाखो या अदगी हजिकति हिप लौथोसु खुद लौथोसु आर्टिफिशियल लिम अफफब लेरे कोन पामिसे मासे अमुक्तंग सप्पंग मनबा को माइ मचा अनि जु ले हाय अहुम ले हाय इमुंग अमगी मामा मोइना माना खितंग आंगांग सिंगजुदा कंपनी मा पिबिरगा मामा मोइना माइ ड्यूटी तोबो ngамदो अदु कोइ एम ओइसेना खले मियामना नुंगसिबिबा अमदि जेनिम्स की डायरेक्टर अमदि मीडिया की मतेंगदगी माकी अनौब मपोकमा पोकपगा सब मानरे मियाम अमदि जेनिम्स की डायरेक्टर बु तोबिमल खंगबा तंफासनाना उलकली यम नुंगाइसे अदुकी मते हरावबा हाना दिसमाइना कनो तोबसे खलमदेबा तो सारना तौबीदना इसमाइना मयामना मीडिया की थुंगदगी मयाम लापीदना इसमाइना तौबीबसे अदुकी मति हरावसे एंगसिदि अदुकी मति जेनिम्स की डायरेक्टर इसमाइना लागा तौबसे ए सिरबो द पुंसी काउदना अदुकी मति हराव फावे मयामना इदम तौबीबा मयामसे नहान मकई फमुंगदगी हेंदोकपा ngamdana leraklebi माकी ममाबु नोमदि सोइतना अनाब फरगा लाकनी खंदुना तंफासनागी मचानुपीना ममा पुखिबा माइकई येंगदुना लेहौरी मणिपुर सरकार ना ILPS की मतंगदा बिल अहुम पास तौखिबसी ट्राइबल सिंगी मायोक्तनी सरकार ना नगा सिंगबु हंथने यंगबा अमदे ताथी तावैना तौई हाइना यूनाइटेड नगा काउंसिल की प्रेसिडेंट गाइडोन कामैना फोंदोखरे इंग्लिसिंगनी तरागी मे तरुक्ता थोखिबा माउगेट की थौदोक्ता लेखिद्रबा महिरोय अनिगे
taruk suba kumon thoram da mahakna wafam asi phongdokibani UNC ki makada Mau Council All Naga Students Association Manipur amade Mau Students Union na sinduna Mau Get ke Martyrs Park ta pangthokiba thoram atuda Mau Kendra ke MLA L Dikho UNC ki General Secretary Milan Ansam Naga Students Federation Naga People's Movement for Human Rights Naga Women Union amade Naga Ho na jingbagi luchingba kya su sarkyake Laikidraba Mahiroi Nelly Chakhomadi Diko Loshogi Mapamda Miamna Lay Sukatpagaloinana Minute Ama Tumina Layduna Awaba Fondoke Laibaktiba Togdok Aduga Mari Lainana Thoram Aduda Sarukiakiba Singna Naga Miam Gidamak Puna Wasak Lominake Wangan Kiba Singna Fondok Nakibada Hauzik Layriba Nagagi Ishuasi Waroisin Purukta Bakonabada Amata Oina Leminaba Matautai Adubu Matam Laiba Kibikta Manipur Sarkarna Ishuasi Tawaide Waroisin Purakna Bahonabagi Mahutta Naga Miambo Hantana Yengbi Haike UNC ki President Namakata na Fondo Kibada Naga Singa Yumlo Nana Leminari Bapurup Singnasu Naga ki Ishuasida Cooperation Pide Manipur ki Chief Minister Madi Deputy Chief Minister na Naga Miambo Tati Tawai na Tawi Matamamada Bharat Sarkar na Naga Singbu Namthana Thamliba Asigi Mathakta Manipur Sarkar na Suthawaide English Singani Taragi Me Tarukta Thoki Batodok Aduda Mairoi Ani Laikidabaga Loinana Mioi Kaya Awabatake Loinana Ukrulgi Todok Tasu IRB Amade Police Commando Tajinduna Kunja Sinda Awabaching Piki Amaronda Manipur Sarkar na Tribal Gimayuk Leva Bill Ohum Pass Tobaga Loinana Manipurda Naga Kobalaite Haibe Yauna Naga Gimayuk Assembly no Warep Ani Lokibasi Yamna Laibak Tibani Pondoki Especially in Northeast neighboring communities, they are trying left and right to sabotage or hijack the national solution. Particularly in the present state of Manipur, under the leadership of Mr. Okram Ibovi Singh and his deputy, Mr. Gaikhangam, they are luxuriously harassing the Naga peoples. Again, on 31st August 2015, that is last year, they introduced 3 anti-tribal bills and 2 anti-Naga resolutions in the assembly. On the floor of the house, on the floor of the assembly, even the elected members, they even proclaimed and challenge the Nagas. There is no Nagas in Manipur. They have enough guts to challenge the Naga peoples. Because of that passing of that 3 anti-tribal bills and 2 anti-Naga resolutions. Jingi Mapam Singda Manipurgi Langak Sasana Siodre, Kulai Piper Singna Toning Batoduna Lebedagi, Praza Miam da Awaba Kudong Chatabakaya Mayok Narehaina, Akang Hay Singamadi, Miamna, Pen the Wapam Katamner Padagi, Handak the Manipur Sarkana, Akandaba Torang Paikatuna, Impal Dimapur Lambigi, Supermena Police Station Gimanung Janba, Gamfi Vaida, April ki tang kunga mapanda personal kun leiba commando ge matam kharagi post amatham ki badu lamda madogi civil society organization singna yaning da phongdoktuna lawthok kadabani haina khongjang changsilakpadagi Manipur sarkar na commando gi matam kharagi post ase numit kharnani gi matungda sarkar na lawthokba natragana lawthok taba haibadu chapchaba ama khangalagani haina ISTV news na phangba pau amana hari hoje pau gi markana ten break amatang Imphal East West amasung Bishnupur District ki oina Manipur government ki regular employees singda service loan lobi kudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba moong da lobi bayagani enna akupa marol gidama contact tobu Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited Head Office Loklaubung Branch Offices Pauna International Market and Bishnupur Bazaar Bishnupur Combined tutorials for CBSE admission open second batch class 12 5 months foundation course second batch class 9 and 10 6 months foundation course class start 5th May second batch class 11 5 months foundation course class starting from 16th June class 9 10 and 12 2 months vacation course for Navodaya Sainik and outsiders class starting from 2nd May please contact Combined Tutorials Office Sagolban Murang Machin Bus Parking Imphal Wanted some electronics mechanics for repairing ISTV set-top boxes at different places.
Bisnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary ISTV Network. Second state level general ability test organized by the cluster of gentlemen from class 8 to 10. First prize rupees 5,000, second prize rupees 3,000, third prize rupees 2,000, 4 to 10 position holders rupees 1,000 each. Forms available at the given stationer. Objective and multiple choice type question. Application fee rupees 100 per applicant. Last date of form submission on 18th May 2016. Competition on 22nd May 2016. Break matungda amukan nataram nukchari makataba pauda haurebi makhalekai deleba government aided school da oja hapaki watho kamari leinana ngasi lekai siki mera paibi amade young sporting club haurebi gi thomi singa punami pham pangthoktuna ware mangal lore haina young sporting club haurebi gi president KH tombana paumi singa phongdokre ngasi Manipur press club da pangthokiba paugi mifam aduda mahakna makha taraduna laukiba warep singi manungda club ki president saraga press conference pangthokiba Salam Ajit Singh club asigi primary membership tagi tanthokpa Jayet Nariba school asigi oja hapagi matangda ZEO Wangoi aranba amata leite haina media da phongdorokpa wafam adu achumaran khangdoknaba court ta case file tauba matik chaba miyo sing khalaga school asigi hangduna leiriba oja hapa haibana chingba warep sing yauri haiki oja asi hapada chenariba MLA re horaga ZEO DDO AI DI punamaksi akoina tang tarabo manungda mari leinaba minister education minister na matik chaba action lobi dragadi akoina makha taba koi akan ba action kaya ama koi site gi torakani kongjang kaya ama sang na sem chari aduna haibo oja asigi appointment order se aranbo obenina kakpinaba mari leinaba singda haijari Nungai Maira Paibi Singda Mioi Ohumna Nomai Kapsulakiba Thodoki Matangda Semkiba Jesina Atuba Matamda Sarkar Gawaru Sin Puraktrabadi Banna Chingba Togduna Kongjang Changslagani Haina Paumi Singda Phongdokre Manipur Press Club da Pangthokiba Paugi Mifam Amada JSC convener Sanjoy Khaidemna Phongdokibada Thodok aduda Jenariba Mioi Ohum Paduna Matik Chaba Chairak Piu Haina Sarkar da Kayarak Hana Haijarbasu Ngasi Pauba Tabakta Onthoroktababu Nungaitaba Phongdoki Hauzik nungra ki khunja sing tangdu leita na leiba ngamdana leire haukiba megi tang anida khullona riba khunja singna khul ani ki tainaba maphamda nongmai toina kapa mafam asida miyam bungak senaba thamliba IRB postpu lokthok loksin tauba Indian Army na nungthil pobokta laktuna nungrai khunja singda wahang pawhong tauba amade Lilong Police Station ki OC yauna laktuna nungrai khunja singbu karem kathai nabagi thawong chathaba yaningde Jenariba Mioi Ohum Sarkar na Pabangam Drabanina, Zesina Makoigi Chapchaba Maming Mata Pongdok Lagani, Masi Pawada Sarkar na Makoibu Paduna Jairak Pidrabade, Kudatagi Manipur Ban Pawa Chatarkani Haiki. JSina Sapsana Kangzare, Aduga Makoigi Laifam, Mapa Mama, Masimano Kapoi, Kari Lekai, they know having a single Atubumatam, the Kumiam, the Loktoxerani, Aduga Miam, Lunan, Madu Kupana, Nabahona Zagani, Madugi Pana, Nabahonapa, Amadi, Pava Matamsida, Tolapa, Yaba, Kudong Chadaba, Kudong Tiba, Toidaba, Todoxin Tolapamatam, the Madugi Daita se, Manipur government, Amadi, Lord Liban, Kapami, Makoi, whom the Pugadabini have a Pum Simaga, Akoi Madu, Akoi Taxanzari, Luna, Akoi Lakado Hata Sida, Akoi Hana, Sem Sazra Leva in a Mamanga Hizaki Baduni, Aduna Akoi, Zen Stack Amasu, Akoi, Mayamda, Kudong Sadabadi, Mamma, Akoi, Mayona Ravani, Bungi, Adu, Akoi, Todabaya, Moina, Akoi Zen Stack Masu, Tona, Sapsana, Sem Sare. KSTP MC na Karl Marx ki cha magamar budrani pansuba mapok numit achamba thoram amagaloina na pangthokre ma ki mafam da loop asina ikai khumna bot ke loop asigi secretary information and publicity paikhomba ki Gerald amana thoramatu da presiding chair oikiba Lenin Maitaina Karl Marx ki maramda singthaduna mahak philosopher, economics, socialist, journalist amade revolutionary socialist oiduna malemgi tola tarbastingi mapa amane Marxism khaktana aikogi yawol lalhauda yamna maroiba lining ama oina launarabata yawol gi top magun amaga loinana khongkap tara khumang choksinba yawol lantheng chathaba ngamgani haike Malemgi oina mioi bana siraba matungda lehoriba hakjang polang medical science ki damak kathoknari
Manipur gi oina su kaisam thong top lerak tagi Maisnam Joy Chandra madi mahaki loinabi Maisnam ongbi kaisam Devjani na imung amadagi pulapna hakjang katpa mioi oire hiram sigmatangda report ama Malemgi atai mafhum kyada miyoibena siraba matungda masagi hakjang polang medical science kidama kathokli India gi atai atopa mafhum kyada su adamak yauri adubu Manipur di khara makhidi tangli adumoinamak leitabadi natti Makosing adugi manungda Imphal West District ki manung chana leiba kai Samthong Assembly Constituency gi manung chana leiba kai Samthong top directagi Maisnam Joy Chandra amadi maki loinabi Maisnam ongbi kai Sam Devjani su amani Makoi enegi machanupa ohum lei machanupi yaugde Hokiba April tang kuntareta RIMS ki director da aiba channel piduna amadi ain gi oiba lokapam thokpa thabaksing lokhalwa matungda fire masi lawrakhibani Masagi sahi humphum de suraba Joy Chandra amadi masagi sahi yakhanapan surabi Devjani anina karigina makta karambo wakhalonda makoina lekhidraba matungda masagi hakchang polang adu kathokpa pamduriba Thangai seng idea angang orang itu social work tu busi am pamjebani social work si aina khanjabda pangan tauba adegi atai mi paisa na tauba mayam ama leine adu social platform si da aina mayam gi nong ta kari tausi gi haina khanjar kanda akomda heal da taubu simusu yam kane hina khanjaba nei tamona pamba mayam gi seba tauba pamjaba dugi matungina tamogi matung injarage na ina mayam gi aigi isaje pithok charaga di mayam gi kana hude be chaisu dakta tamba hugala pa mayam dugi kana jarma gi tamukta oradi aisu kathok charage na dumai tawduna ya kathok jabani mo Joy Chandra miyam gi thabak to pamjaba misa amani hojik fawbada tarahum durek suna idan tawkre masida sunatna hokhiba sahi 2011 dagi horaga masi fawbada leptana free health camp pangthutuna miyam gi seba toduna lakli Joy Chandra na khongthang asi thangjina bu honabada imung manung gi mioi singbu bab tahanaba honakidaba natti ahambada isa singsi yana na bangang jare aham mi temna hai yaro kano mi seina mai tharga laigi ke to do han hai aina hai apang bi akoi gi hauji aina khalidi lebak ni ne idi lebak yam pamjabane tan mayam gi phanaba adi akoi si le laga na taga kano malok thoga lebak ki kana huduni tungi sai su mayam gi kana huduni ne haibidagi ma so haraure mana aham de seina mbase yes adu dia su yawgin adu dia phobu thabung ni ne na admai tar ko yana re Mapuru bene fire basi lokraba tungda Joy Chandra gi loinabi Devjani su Mapuru bugi matung ingi habigi chap chaba fire lokhi loinena masa singmu bab tahana bahonaki ai kai pam da badi ma ke ba pam je aduga adik na bai bi ga phajan se piraga ada lai kadamaga pu ba do aduma khitang du biyo nai cha singsidai na silenjana me image apam ba adu khitang di taw biyo aduga mai thara su thada su mayang gi kanana ba ne na kathoki ba se noi ka tan wai ta ba khallura no lai kat padi cha sing na yani hai na numai na khanja nakal amromda imung amagi yumburemba amadi yumburembi oiribi mama mapa anina larut liba khongthang asibu Joy Chandra amadi Devjani gi macha singnasu aduma uning thogatli akoigi babaga akoigi imagana sumaina makoina hangwai siraba kanda makoigi kanogi dead body do kanogi mayamda kathom basi masi akoi isno akoi mayam noina bak penje nakal amromda Devjani di mangna sikro matungda hakchang kathopugi mathakta hauji mangna hinglingi matamda kanaguma singna mit na madaka oirabadi hinglingi matam masida kathokchagi hairi siraga piba du dei sira barina khanja ba kai ba adu ai buji mit pamba yaraga su ai donese mit namagi donate tangminge ya tasengma muni malem gi ne yam tanga thopa thodoni leiriba imung amagi yumburemba amadi yumburembi anina maruina medical gi lamda masa leitraba tungda masagi hakchang pumba kathoklambe haibase yam tanga thodoni asigumba kya Manipurdagi leptana taptana thoraklagadi maruina medical gi lamdasu achobo mateng pangmadana tena samajasda anoba mayonama purakadoribani cameraman Jimmy Galoinana Chitningomba ISTV News Sapam Robin Hood Remembrance Committee amadi Anand Singh Higher Secondary Academy Committee na sintuna lagliba megi tang mapanda ILPS ki khongjang da laikhidraba mahiroi lamjing maira Sapam Robin Hood ki ningsing mitam ama academy asida thamnabagi urep uyung tamlagani haire
मणिपुर सरकार के फैमिली वेलफेयर अमदी स्टेट हेल्थ सोसाइटी मणिपुर न चथरपा मिशन इंद्रधनुष के अहम सुब फेज के अनिसुब राउंड लाखलिब मे तरेतगी तरामरी फावा तोंगान तोंगान पर डिस्ट्रिक्ट मरीदा पांगथोकलगनी हाइरे डिस्ट्रिक्ट सिंह अदुदी तमेंगलोंग उख्रुल सेनापति अमदी चुराचांदपुर ने प्रोग्राम असिदा अंगांग सिंह अमदी मिरो लबी ममसिंग हिदा कापथोकना चिंगबकी थबक पाइखतकनी हाइरे लंदम सिगी येलहोमी कन्नबा असेंबली द पास तौखिबा बिल अहुम एक्ट ऑन बगी मतंगदा मणिपुर द लेबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी चपचाबा फिरेप था सिगी निपान फावगी मनुंगदा लाउथोकदबनी IMC की इलेक्शन दा मिटोप मिरेप ओइबे यारोय अमदे वोटर लिस्ट दा यावखिबा मिटोप सिंग कक्थतकदबनी हाइना JC ILPS ना लाउथोकिबा वाफम सिंगी मतंगदा पॉलिटिकल लीडर सिंगना मखोइगी ओइबा वाफम सिंग थमनरकली बिल जे कोई मिसिंग यामदा मणिपुर गुम जे कोई अदु याफम थोए अदुना कोई सबचाना सिगदा मणिपुर प्रजा की अपाम्बा कोई इसाम की सपाम्बने सबचाना बिल अहम जी पास तौनबदा खोंगने कोई तसेंगना कोई थमोय हक्चांग यावना कोई संगसंगनी जी बाउदा इंडियन गवर्नमेंट दगी कोई मसी याय मसम यादे हैबगी कोई की केनोसी कोई स्टेट गवर्नमेंट की लेरिबा गवर्नमेंट पाइबीबा कांग्रेस गवर्नमेंट ना तो ऑल पॉलिटिकल पार्टी की सी मिसिंग तांग से फाउदे मीटिंग में कॉल तौर पुछ लेते तो मसी कोई साइड की मसी अतोप अतोप पॉलिटिकल पार्टी मरुएन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लेरिबा सरकार पाइबा पार्टी दा करी करम स्टेप तौसिगे हाइबदा कोई हाइरगा जमानबा कोई मयाम पुंजलगा पॉलिटिकल पार्टी खुद मुझे पुंजल लखांदा कोई हाई बिल से एक तो थोक पास तौनाबा अमदी याबीनाबा कोई कन हाइजगन हौजिक्सी इलेक्टोरल रोल दा कोई खबर खरदा फोंपीखरे वार्ड खरदे नन मणिपुरी सिंह हेनबा यावरेबा अदुनि खुद पामजरीदी मसी करिनो इलेक्टोरल रोल दा मी हप्सिन बैसिदी सरकार की एम्प्लॉई ना हप्सिन बनी आदगी प्रणब मुखर्जीना अदगी कोई राजना हापकु नतेबा चीफ मिनिस्टर की मखाद लेबा मिनिस्टर की मखाद लेबा SDC दगी होरगा SK अदे जिलादार मोइना हप्सिन बनी मोइ अयाबा यावरगा हप्सिन बनी हाइबजे हान मत हमजगे अदुगा सुमाइने कोइन ILP तानरंगेदा मितोमना सरुक याहनबदी सुमाइना इलेक्शन थिंग बाइबजदी मणिपुर पीपल्स पार्टी दी सुंब हेक लोकथोक्त्रिंग है मितोप से लोकथोक्त्रिंग है इलेक्शन तौदबा हाइबे फिरेपसे मणिपुर पीपल्स पार्टी माइगै देखसु थंगने आसाम दा आसाम एकॉर्ड सि पांगथोकनबा होनबा मतमदा मकोइगी केनोजी मकोइगी एग्रीमेंट जी 3D है डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट डिटेक्ट तौरो इलेक्टोरल रोल दगी डिलीट तौरो अदुगा मोज मेम दा हनरो सुमाइन तौदना मणिपुर दसु D अहुम से तौगदमनेबा अदुदि नतना D अहुम नतबिदा मोइन हाइबदी अलाउड संग यालो इंक्लूड प्रोटेक्ट संग यालो इलेक्टोरल रोल दा हपचलो अदुगा मोजे मणिपुर की सिक्योरिटी जिंगने प्रोटेक्ट तौरो हाइबो फमसिनेबा अदुना कोई मकोइ से लखथोक्त्रिंग है हारिबा मिटोप सिंह से लखथोक्त्रिंग है इलेक्शन तौबीगनु एकोइ अकनब खोंजन चंगजिन बाइबसी मणिपुर पीपल्स पार्टी की फिरेपने जनता दल यूनाइटेड ना ngasi aikoina mamang sui kar haijagre state government na ton ton manipur da based on political party miyam si ILP sugat natana manipur da hojik le issue puna maksing si ongtang phaminnaga khana naina ba aduga loinana ton ton political party puna amata oina dola doli khaidana khoi punsinaraga ILP ki issue si Delhi da chatan masi daksin mina kana gani haina aidi masi yam toina aidi masi state government da aidi invite tawjagre issue si misi mina yaudring da adu achauba mahau langpo ama laktring da masi sarkar na athu matamda all political party ke phaminadra masi aikoi bill se miyam gi apamba amadi sanadaba yadraba tungi mirol gi damakta aikoi gi community iski khongul mutana nab gi damakta aikoi masi aikoi athu matamda aikoi phaminadna masi bill se gi matang da aikoi center satana taksan minama tam oire habse masima JDU gi masi apamane aduga Janata Dal United na inner line pam system ni matang da Sangsil laiba khongthang khuding makta Janata Dal United na meyang loina na samina gani haibase Janata Dal United ki haradi laiba adugumba phirepni Food Security Act ki ration card loba chatpada Imphal West ki oina Kendra Singh MLA Singda semdok semjin taunana ba pikre haina District Supply Officer Imphal West na khangalakle haina Lok Jan Shakti Party Manipur State Unit na phongdorakle
Manipur Sarkar ki Department Sing Amadi SDO Sing Laina Laina MLA Sing da Matau Karam na ration card Sina Kibano Haina Hanglakli Ek Asigi Makada Miam da Kana Bapangansi Hairabadi MLA Sing da Sinabagi Mahuta DSO Amadi SDO Sing na ration card Yenton Si Haina Kangalakli Maharaj Narsing ki Chahi Chaniganipu Mari Subagi birth anniversary ki Thoram Ngasi Maharaj ki Pongna Pam Sagolban Mabudo Mantri Lekai da Pangthokrai Maharaj Nursing Memorial Committee Amadi Sri Sri Gopinath Ji Temple Board Nomaibungna Sinduna Pangthokiba Thoramaduda Kendra ki MLA RK Imo Committee ki President E Sonamani Amadi Art and Culture ki Director Dr. K Sushila Devi na chingba miyo singsu sarugyake Miyam na laikhidraba ki photo da laishu katuna ikai khumnake Thorongga mari lainana miyo nipanda award sing khusnake award phanglaba sing adude Pungda Babujao, Agriculture Gilamda, Nangshena Manpung, Arunachal Pradesh, Police Service da SI Loitam Romola, Ozagi Sinpamda Ke Pukeni, Children Home da Kanglatumbi Children Home, Sports da Yumnam Lekaidagi Union of Taekwondo Academy. English Singani Taragamanga ki metric parikya da first position takiba Melody Khoirom, Nursing ki drama Toina Utpa Rup Mahal Theatre da Selgimana Singh Piki. MLA RK Imona Fongdokibada ILPS ki bill pass togduna center da laikiba thamapan suraba phawba Bharat Sarkarna miyam gi apamba tawraktrabanina tim khara center da chatuna taknaba mathau tare Fongdoki matam kuina namsinduna thamliba sigi matangda kupna khanaduna thabak paikhatpa darkar oi haiki Assembly da apne unanimously pass togibadu madu sangaba matamam oibanina Central government CI personal view ni government ki view sunate aduga party ki view sunate aizariba NOC honorable deputy CM as well ba already passed hoga adale bani the onus is on the central government chumi no doubt the onus is on the central government but matham apan pangthok rabina akoi kari tawba darkar tai have we need to discuss that aduna hairiba thama panche toroktagadi tha kya amka su torokhiroi duri kyam kuina ngai giduri kari toba yage haiba machine discuss to boda yam important way basi Director Dr. K Sushilana Maharaj Nursing ki pongna phamlam damasida sarkar gi maikaida ki kari toba yabage habadu yengsin kani haiki aina yamna nungai jadaba ai gi pongningda khanjaba amadi aikoina Manipur government na ek suti lokhoktana aikoi ma hairiba aikoi Maharaja Gambhir Singha aduga Maharaja Narasingha gi ek lokthokiba matung dagi di aikoi na sahi gi function sum pixelakpa sum yamna pixelakpa gi mawong se aina yamna nungai jadaba Umanglai Harabada Chatkadaba Chatna Kanglon gi matangda Nomigi Oiba Khana Nainaba Mifam Amangasi Wangu Sabal Dalaiba Ibudo Lion Pakhangba Sanglenda Pangtokre Ukalamadi Ibudo Lion Pakhangba Haraba Committee Anina Puna Sinduna Thoram Aduda Ukalgi General Secretary Jilangamba Lai Committee ki Convener Maniton Amadi Atai Thaupuba Myoy Kya Susargyake Maniton Lai Harabagi Asengba Parampara Miam the Kangan Ninglabadi, Niom Chumna, Haraunaba, Miam the Kangan Naba Konabani Haike, Committee Lutingba Sanjoy Antemna, Zahi Kudingi Ibudogi, Harau Saksen Tambada, Lai Harau Bagi, Param Chumna Pangtok Nabamadi, Miam da Harau Bagi Jatna Kanglon Kanganaba, Ukalga Tanaduna Kananainabasi, Pangtokani Haike. Namnabadi, Taibang Oiba Ikoi Amasung. Aikoina marum mapang oina laiminari ba punamakpu punsi nungsangba punjau lechauba chahongba ngahongba nungai yai phanabagi damakta afaba namit thaban tincha leicha yengduna harau saksem tamduna harau tayambagi thauram asi pangthoknai aikoigi punsirongda thadoknaba yadraba thogdok kumai singi marakta khwaidagi maru oiba ama oiriba asi lai haraubani Myanmar gi Wuksu da asibhakchang ani leire haiba wafam ama lakpadagi more da leiriba tongan ba community singi miyo singa chatuna yengluba matamda asibhakchang leiramba thingnaraki de hairi amaromda more da gi nga phaba chakkiba maite pangal ani adudi ngasi phawba thiba khangri hairi hauji pawgi mertana tenba break amamuk lobise
Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiyu Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa phu naba singbuda sinaba yarba lipsa grupna puthok saba Oza Delightful cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Breaking matungda amukana taram nokcheri makataba pauda ibudo thangjing moirangi chahigi harabagi thoram thasigi taretagi haunaba sem sare moirangda club organization singaloinana ibudo thangjing seba mandal phamnaiba cherak loisanga punna thangjing laikolgi akoibada lamtu sengkhre hayengdagi hauna harau saksal tamba horaga kalengi kungani thoini panba nomaising numit megi tang kunga mapan fawba numit kunga humdoini haraugani thoram singi manungda ibudogi thogal tawningba mipung khudimagna seba mandalda pau pibirau loinana laikol asida hana chatnaramba kanglon singdagi khara nathairaga kumsidagi hauna nupi oibe singna pungok phanek setuna lakpina bamade nat ki oiba harau kumai amadi nungai yaifana ba pangthokpa thoram asida setpa pijol sepiduna thogal tawbina ba khanghali Kalengi taragatare ni panba me kunga humdoida laibung thau mapal amadi lainura taret ke lamthokpa tabana yaubi ningba khuding magna su mapung phanbina ba apil tawri lamdamasigi maru oiba lambi ma oiriba Imphal Jiri National Highway kuntragataret nongju tha matam yorokpada mafam kayada lambi phattabadagi miyamda chathok chasinda chauna khudong thiba thoklei Nong khara hek tabaga ching ningkhaiba lambi chatpa yadabana passenger puba gari singda chauna khudong chahandre lambi asi nongju nungsa khaidana chatpa yaba afaba lambi ama oihanaba miyamna takshinduna lakpani adubo hauji maku manaki lambi gi phibam chadabana gari chatpada awaba ma oiri mari leinaba singna lambi asi shamjinbagi mami tadri IGR South Headquarter की मखादा कुनगतरुक सुबा सेक्टर असम राइफल्स के तरागा माथोई सुबा असम राइफल्स ना सिंधुना चांदल डिस्ट्रिक्ट के बी बोंगजांग खुलदा मेडिकल कैंप अमा पांगथोखरे कैंप अदुदा खुंजा सिंगबु लेमना चेकअप तौबगा लोइना हिदाक लांगथक सिंगसु यंथोखि Wangkai hizam leraka masung masigi akoibada district magistrate Imphal Eastna thamliba curfew hayeng me taret ki oina ayuk pung taruk tagi ayuk ki pung taragani thoi phawba pung taruk curfew komthokre adumakpu komthoklingai manungda mioi manga natraga hena punba chai nung nongmai khusukhulai amadi sokpa panba yaba pot chai puduna chatpadadi adumak athingba laigani hari Red Shell Division of Bisnupur District Torbung Mamang Lekai Saba Water Supply Scheme Ama Miam the Kusnakre Mapamadugi Kunja Singi Ishingi Awaba Mayok Nabadu Yenglaga Jurachanpur Assam Rifle Sector Makada Bang Battalion Project Estate Packet Kibani Amarom the Red Shell Division of Jurachanpur Ge Lazang Fai Kulda Lem the Lying Baki Kem Ama Pangtokre Kem Aduda Mio Jahum Lom Lying Duna Hidak Langtak Sing Lem the Piki National Health Mission ka khusam naduna NSUI Manipur State ki Vice President G Victor na luchingduna Ukhrul District ki Kachai Khulda lemna laing bagi camp ama numinini chupna pangthokre khulasi ki akoi bada leiriba khul singi yauna mioi chamri rom laing baga loina na hidak langthak sing lemna piki ana laing bagi khudong chaba wat na leiriba mafam singda asigumba camp pangthok pibagi damag village authority na thagat phungtorkli ngasi pung taraga mathoirom taba matamda kungani pal suba sector ge kungani thoi suba Assam Rifles na wafgai sugnu lambi ke pangal tabida aidi ama thengnaduna asoyangam yaudana lauthokre hairi
Mi Paduna Sen, Lobaki Tongan Tongan Patodok Chennai Hai KNFN, Doktangnan Giluchingba, Doktangnan Kipgen Gimatakta Manipur Police na, Lupa Lak Amaki Cash Reward Lautokre. KNFN di Amadi Tribal Revolutionary Army Mingda Mi Paduna Sen Lobagi, Tongan Tongan ba FIR Ohunga Marilena na reward as Lautokibani. Mioy Sigi Mari Makong Kangbasingda Additional SP Operation Impal West K mobile number 9862 497906 additional SP LOG 9402 882416 amasung OC Commando Impal West K 943602 8172 da pau phorok payagani I pau pirak liba singi masak maming haidok loi hari Miam bungak sena balai riba police personnel amana leisabi nupi maca amabu ikai khumnaba manghanna khonaram le thaudosi numidang pung 8 makhai aduaida new chekon da thokibani thaudosi matang da nupi maca asina ISTV da phungdorpada mahak na mahaki mamanabi amaga loina na pharmacy da hidak leina ba thorpada duty taramba police amana mahakpu sorok mayai maktada molest tokibani matamadu da mahak amadi mahaki mamanabi na police adubu phuba yauna ngaihak mukna ba thoke Police adu BDF personnel ni haiba chapchana khangbangam ki matamadu da laikai gi amadi akoi badaleramba miyamna changsinnaktuna makhoi bu khamdoktuna leiringai jarakta BDF personnel adu mafam adu dagi miyamna chalhanki New Chekon Youth Club ki thaupuba singna nupi macha adu makhoi gi office ta pusinduna mahaki marik chumba paudam tarba matungda Impal East Police Station da ai bache ama pisinduna khudakta action launana bakhangan khre Police की माइकई दगी सु चेनरी बा पुलिस पर्सनल अदु चपचाना एक्शन लोगनी हाइना क्लब की थौमी सिंग द फोंदोरकले हाइदि अदु फार्मेसी इदाक लाइब सट केना छोरो पुलान थोक्ट्री ट्रैफिक में हाइ दुदा बीडीएफ चेकोन की ट्रैफिक तुदा ताबा बीडीएफ मन चंगी लागा इखंग गौदना तुंगलोम दगी नुपी की थेंगबम चादबा जगादा माना थेंगा कोल लगा इबो दुमाइ थोकी बा थबंगनी अदि मा इकोइन पूरे सैरे इकोइन मा चेंदना बोने अदुबो लेकाइ दु लेबा मी खरना माबो वरी खंगदमनि थादोकिबदगी मारि थीबा पंगरे अदुबो मरांगी मतुकनिना माबो मतिक चाबदनि पीदरदि आइजु तोय लेमनदि मरांगी आइगुम्बा कया कयाजु थोलकिनि आइ थंदनते ngasi aingona thoiba thawdok chigumna atopa mi to amor kari oigani aina chaiba si chumaina atopa mi ju chakani Ngasi numidang pung taruk makhairom taba matamda yairipok bamon lekai da leiba oil pump ki mayok na bada phamba grocery dukan ma mai chakre dukan mapu su maina chakpada ki laikana khre dukan adu sapam brojen koba amagini yairipok fire service amasung lekai miyamna matam chana kalhobadagi thangnaba dukan singdi mai chakpada ya hodre Hauzik makhataba sanabaki paw muglobisi ngasi sanabaki pawda All Manipur Bodybuilding Association ge President Oiriba NG Nabachandra ge Nabachandra Machanupa NG Nabin Ningsingduna Sagolban Mainolerta Leiba Children Home da Chana Thaknaba Polam Boy Kolom Amadi Sel gi Mateng Pikre Home Asida Leiba Angang Singi Marakta Mit ki Anaba Leirak Payawrabasu Dr. Bikramna Yaima Eye Care Khagempalida Lemna Layangani Hari Hauzik Sanabagi Makataba Pau Boya Ningthaujamdagi Lobisi ngasi Manipur sanakibagi makhataba pauda Gojurio Karate Do Manipurna punna medal kunthra manga phangduna ahanba interstate Gojurio Karate Do championship ki mangjin thakre All India Gojurio Karate Do Federation ki miyang makhada Kanglei Sports Academy amadi Rio Karate Do Manipurna sinduna Kiamgai Haibong Makong Community Hall da state ahungi nupa macha amadi nupi macha sanaroi samaga yangkai na saruk yaduna tha sigi tang manga dagi chathariba ahanba interstate Gojurio Karate Do championship ki ngasi pangthokiba junior boys ki kata events da Manipur gi L Guniba Romers amadi AK Thoithoina ahanba anishuba amadi ahumshuba takre category asigi nipi macha gi sahi 13 amadi 13 gi Sub-junior girls ki pangthokibada Assam gi Dixita na ahanba takre sahi mapal lagi tara phawbu gi pangthokibada Manipur gi Angita Huidrom na ahanba sahi 13 amadi 12 gi Sub-junior girls ki pangthokibada Manipur gi Mangalaibi Huidrom na ahanba takre
सही तरेतगी निपान फाउबगी नुपी मचागी पांथोखिबदा मणिपुरगी लंचेनबिना अहानबा ताखरे चैंपियनशिप असिगी ngasi निनी चनबा फाउबदा मणिपुर टीम ए ना गोल 15 सिल्वर मापल ब्रोंज मापल पुन्ना मेडल 32 लौखरे मणिपुर टीम बी ना गोल अनि आसाम ना गोल अहुम सिल्वर अनि अमदी ब्रोंज अनि पुन्ना मेडल मापल फंगदुना अनि सुबदा लैरी मेघालय ना चैंपियनशिप असिदा ब्रोंज मेडल अमखक फंगदुना चली सथरिबा चैंपियनशिप असि हयेंग लोइसन लगनी हॉकी हॉकी इंडिया की मियंग मखादा मणिपुर हॉकी न सिंधुना खुमल लंपाक एस्ट्रोट्रप हॉकी स्टेडियम दा टीम 12 ग्रुप मरी ठोंगना खाइदोक्तुना थासगी टांग मंगा दगी चथरिबा तरुक सुबा हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप बी डिवीजन की ngasi सानखिबा अहानबा मैच छत्तीसगढ़ हॉकी ना केरला हॉकी बु गोल तरुक अमदा माइथिबा पीखरे छत्तीसगढ़ हॉकी की माइपापगी गोल सिंगदु तरुण यादव अमदी पीयूष साहुना गोल अनि नि सनखी अतोपा गोल अनि अदुना संजू निसत अमदी आनंद यादव न चंदुना मैच असि माइपाखिबनी माइथिओरबा केरला हॉकी की अमतंगारबा गोल अदु दिलन मथाइना सनखी अनिसुबा मैच की सानखिबदा हॉकी मध्य प्रदेश ना विदर्भा हॉकी एसोसिएशन बु गोल तरुक अनिदा माइथिबा पीखरे हॉकी मध्य प्रदेश की माइपापगी गोल सिंगदु रिवास नाथ त्रिपाठी ना गोल अहुम सनखी अतोपा गोल अहुम अदुना अरुण पाल बासित अली अमदी आदित्य सेट्रीना चंदुना मैच असि माइपाखी माइथिखिबा विदर्भा हॉकी एसोसिएशन की गोल अनि अदुना फराज अमदी अबिद शेख ना चनखी अहुम सुबा मैच की सानखिबदा बेंगल हॉकी एसोसिएशन ना हॉकी गुजरात पु गोल तरुक अमदा माइथिबा पीखरे बेंगल हॉकी एसोसिएशन की माइपापगी गोल सिंगदु सूरज यादव अमदी राजेश मंडल ना गोल अनि अनि सनखी अतोपा गोल अनि दुना राहुल यादव अमदी मिलन शाह ना चंदुना मैच असि माइपाखी माइथिओरबा हॉकी गुजरात की अमतंगारबा गोल अदु श्याम प्रकाश यादव ना सनखिबनी मरीसुबा मैच की सानखिबदा हॉकी भोपाल ना हॉकी मध्य भारत पु गोल निफाल सिनोदा माइथिबा पीखरे मंगासुबा मैच की सानखिबदा नमदारी ना हॉकी मिजोराम बु गोल अहुम अमदा माइथिबा पीखी लमलाई फुटबॉल अनिसुबा लमलाई केंद्र विलेज वाइज मेंस ओपन 7-a फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल दा BSU नोंपो कक्सिंग अमदी ESU टेलोगा सानरगनी फुटबॉल क्लब लमलाई न सिंधुना LSIC प्लेग्राउंड दा टीम 19 न ग्रुप मरी ठोंगना खाइदोक्तुना थासिगी तांग 13 की चथरिबा अनिसुबा लमलाई केंद्र विलेज वाइज मेंस ओपन 7-a फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच दा BSU नोंपो कक्सिंग ना YDCL पुंगदोंग बंबु पेनाल्टी दा माइथि बिदुना फाइनल संखिबनी टीम अनिमंगना अपिबा मतमदा गोल अमता चनबा ngamdabadagi किक फ्रॉम पेनाल्टी मांगना डिसाइड तोबदा BSU नोंपो कक्सिंगना YDCL पुंगदोंग बंबु गोल मरी अमदा माइथिबा पीखी BSU नोंपो कक्सिंग की पेनाल्टी दा सनखिबा सिंग अदुदी अरुणजित लेम्बा बॉबी अमदी सुंदरना सनखी YDCL पुंगदोंग मुंगी गोल सिंग अदुना रतन चनखिबनी टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा सेमीफाइनल मैच की सानखिबदा ESU टेलोना CHYUC सालोबु गोल अमा सिनोदा माइथिबा पिदुना फाइनल संख्रे ESU टेलोगी माइपापगी गोल अदु सुनीलना मैच की 19 सुबह मिनिट चनखी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी अरोइबा मैच था असिगी तांग निफालदा BSU नोंपो कक्सिंग अमदी ESU टेलोगा सानरगनी हौजिक लोइसलकपदा ngasi nongui oiba ai ngasa ki paw mok lobisi ICAR लम्फेल पाटगी फंगबा पावदा ngasi ख्वाइदगी साखिबा डिग्री सेल्सियस 9.9 ख्वाइदगी इंगबा डिग्री सेल्सियस 9.0 नुंसित यावबा इसिंग मनिलगी सांग अयुक्ता सादा मरिपुमंगा नुंथिलदा सादा हुकुमाथोय ओइखि ngasiगी नोंग चुखिदे
जैसे ILPS की पुंग निफुगनिथोई की पब्लिक कर्फ्यू मदे प्रशांत मिश्री की मतंग चथरिबा बन्ना महौसा की पुंसीदा चाउना कायबा पीरे मे निपाल फाउ की मनुंगदा ILP बिलहुं की मतंग पॉलिटिकल पार्टी सिंह मखोई की ओइबा चपचाबा फिरेप लाउथोक्त्रबदे अकनबा परामा तंबिरगनि हाइना जैसे ILPS ना चेक्सिन वा फोंदोक्रे अमदे मसागी फिबम सोइनाइबदगी फमुंगदगी हेंदोक्तना लेरखिबी तंफासना ngasiदगी जनिम्सना लेमना लायंगबा होक्रे ISTV na pizaba paw ngasi gidi matang sa lojere mi tabi pasingbo mukana ko